Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena i mono tuwa e seato, siaki mua mua o pepe balanga i da malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tutongo vandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawhasa moa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua a e lua so mara lima ta la mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanutanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi, keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet.
You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Mo le whaonga ino le talo voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le aunanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o re vai, bili o re moli, e mwhaiwhona utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o re whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi ona okai, tau o re whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le aunanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu olo i aile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whaatawina, mai le tolu se furu whetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e wha mautu wai lau whaatamu. Ma le tua, whaatu mo wha maunga i peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whaatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whaatau. O le teimi la vai mai ai lau whaatau, o le awhiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whaatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project.
Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Fia fatasa kuma o ko ngei kula le fiafi e whakamuinga ka ko pokalame o kau ia e whai ia masui o leuso ia siaka o lo malanga e Amerika ia whaakse se fo ima Mr. Fly ia mas kai ngei ai o wha pe nungon ea ai o ki whawhere ea kuri pa ia ma malua sa mo i on kulanga wha lupe whawhere ngainga mo lako wharikua ia whape foi i kamali e renga kai leo o kama mo lako ainga ainga foi mo lako kama lo whainga maua marika ko whaasa launga e ngei e fiafi whaia masui o le Blue TV ia whaakasi foi ma le fionga e ngā whakasi whalolonga ia nae fui mongo o lo mako o lua ko ngei e fiafi ia usi maia le mai moa se sila foi ska whainga arkako por kalama ngei e fiafi ia awa le lau sila mai moa ia ma le pai whaakasi mai i ngei kula le fiafi o le so o le so o le akako sila i se mka opusili ngā laka mai pe on ko sila fia sa whaile fongo le palmenge i le so le kam whaile pasia kala le kupe o le kako kupe o lo kam whaile palmenge e wha makala ma uidi ili ma sila foi ai e pilionga e kasi ma le koru pilionga kala le kupe leo lo kam whaile palmenge e whaile kala le kupe inga ia mwhai o ngā sala pule ia mapasia wa le kausanga luafe lua ongo i le luafe lua fiku o ngisi nge o kako whelafla fo inga le palmenge le so o la ko sisira ko fa fonga ia whai res kako kala fo ima o highlights o le fongo ne la kam whai kau ke sisira ia nge fiafi ia ai usir mai moa o la paso solo ko kako pokalamo kako kalngoela ia
Mongal mato vai ngo tupe maua. Orosi tia lava ia tupe ro awina temi nei. Ino mato mai tonu leiva masina. Tolu masina umaya na mauai. Wasili tupe maua sawina na ilo take safata tia. Ile si tolu masina na soai. O le lave au sia tupe esili atu na ilo take safata tia. I temi nei. Le fo mai al talo tupe masina nei. O leo hua mai de sili poti, e sili tupe maua, wawina mai, nai lo tupe safata tia, o nele whaak mo lero whiunga. E se whamtalanga le, e furu pasene o pa ua, e le tupe maua lo awina. Lango temi nei, o lo maua lunga lawa tupe maua awina, ono tūlanga o la whonga, peo na sila fia, mandra tunu whawhtai mo lo awnoa. Ia le ngata si tai e tau suau, i pensingi mtiso ma. O le saunga nga le whiunga whai a la wofu, suke kai ka koe kua ngai. Oro ia sao ngoi whapea ua se furu pasenge ua pa uai ia kupe maua al malo. Ako sitila la sao nganga a le whiunga whai a paunga o le miskao kupe maua. O le maanga ia o le mainga e paunga. Whaakoru lei o ngā siikia le kupe a Samoa. Koe failesi siaki le kol masingana ki ngei koe si kia fo koe failesi siaki la ka mai lava le sa ngoi paunga koe si kia fo o rongo winga la o ko inga po sa nganga ala wofu na fianga ala wofu e pau a sila ale kupe mo al ka ko malo male ka ko miska o la si kia o rongo winga fo ringa mai ele o yaise se wha vai po se vaenga o lo mau ku iai ia le kua inga ma sa nganga a le fionga a fonkoe a walangi wha se inga ka kon ka pure wha pe o pa u o leo sa ngā mangingo lava le whunga le minska kupe maua o lo sikia a wha konu sikia le si leo sa nganga o kako palmengi tupe ia lewa pa o lalo le inflation le tau so ifuanga pa o lalo tasi ma 2% pe na mai lan sa noanga ia alo macho wida oro tu mau pea ia tau o tele o loa e lo e o loa si tele va pe o pa o di tau e foi si o loa e o si po i lunga tau oro si pe i lunga ona le lava e fe ngai peta tou ma fianga i o le suau o le so di tele le ua fai lo mai le malo i o le la si i lunga le minimum wage e tongi ba o lalo o le tula e au di atu le tausanga lua fe lo su malvad ia ua ausia le ono tala ma sene le tula minimum wage ai le tatonunga la o vionga de fonfutala o te tonu nei o tau na o le ono tala ma sene tau ta le tongi le i tula tongi pa u mo le private sector ina ia fua ai i le tūlanga le tau so i fuanga wa iai te nei maintain nei le lato purchasing power ina ia whawau pea e le tūlanga o le malosi o le lato whatau fua i le tau o loa ma tau mafa o e nei vai tau se fuanga le leila le ua mai le malo si i lunga le o skasi nge o waenga leolo ma waku sanganga le fionga fonkoe fa pe fonge ua lunga wa lalo kau so fuanga kau o loa le lunga ia mar kau fo ka ko pensingi por so au ia mangkole le o loa mar so au ene feng control e malo me ia wala ngo kau me ba ko loa ba ku fafu
e o foi la i ko kongi ka ka le fa pe e kaunga ongo ka la le kula o ke loa ang fa pe le lenga fa le cha pipisi ka nga kalung kula i mai lufu koruma kausanga pengo fie la bango mer kami e po baru ka la ka o i si ka nga o kongi man ko e foi e akule le funga le fast i kongo le o fenga malo lua fe lukas le lua ka la ko se fulu le nga e kongi o mai kami kele le nga e le cha pipi lua ka la ko se fulu le kula o si kanga le faso solonge o le lima kausanga ni ke ngai ngo kula i mai le whainga maro le fast a le lawa o le lau kau kua i manga e peanga fa pewa o babe on fa ngale le ongo kara li kula manga e kere o ke longa o se me kakau a ele ma fai ele fast onga ke le se si kanga on kongi fua i ka mau a inga mar kupera e mawar kaimingi ai ang fa pe le leinga fai mai la makanga papengele boyele kokongi maulalo ile lima kala polo kala la polo wai kami longo mika ka fo le baru kala ile si le kuper kala ka sanga le la saunge o le si vaanga ke vai akule ila fonge ile menga bange fonge e ka ko minska kupe maua o meio orkele le maka ku kele yo kope fa mai la ka ki ki le fa nga inga ye mo malo fa mai fafo or ka singa ba nga ele si ki ai langi kongi menga a le ka ki ki kope mo langa le ke nga fa ki o inga le pakeki a le la ba ye ka li o me o mala o ma ga yo ka li palmia ska ka ko fa fonga ma si la fo ka li palmia a o le la ba mai ka winga le funga ngele le faiki o inga le pakeki le kaiminge le kuangai mai la ko fo lo ngai malo o le kaiminge ka winga la ko faiki o inga le pakeki ya o le la ka ko vai kunge ya nga o ko ya pe nga o le kingu uma ba funga fon ko le faiki o inga le pakeki le ka o mai ba ngai a ele ai foi mas faiki o ele son kat ya ka ko se sila de si ba nga le aso mai ia la tu manga fatinongo la tu tau me na la tu Paul me ta tu e fai o le tari malu ina ia mafai una tato una fata li maina e foi na lu tau fa sete le a la masina ta wai o la sio ki pensil o la sio ki so o mana fata ti le malo na finga va vai ta tu te tau nur ki risi masi o kai o fai sau va so i vai so uma mama sina uma fatulanga ina ia ve ese le popole o le atunu o le fa pe o le status sua o mo mai au le tau ia fina ngalo mari li el tato parliament e pule al stafune de la lona va pe si runga le tau o le metaua ia moa pe ni sini tato te fa ngai al fa mama venga lo fsau ni malo o me umana leta pena toi pe na sau no le tau si tango tangata matotongi fua le feo ia le taavale le malo tapenapena lelei koe uku ma pensingi le malo le pamu le malo ina ia fua tupe faa manatu taunu faasao le tulaga lea ina nei falala tele ma faapea mai ma mai tau mai le atunu o le amoga ma le faafafa le la tatou sau le fai o le faikionga i le kako suau ma le kako pensingi ma ngai ai o le mele o whaalolonga kua ngei kai au wa iei le whikunga inga po se whenga fo i wa se mali enga kuskusia a Trump ia malmalo fo i Iran le kako suau se kako kiki ai kule wa kasi ngai mele le kako whaikio kere suau ngor kaua le kupu mai o le kule o le whenga nga o le nga saingi po ngafi e po ngele o ngafi nenga saingi e memorandum of understanding ia po se whenga kuskusia e fa officialinga e ka ofi loa ia le kaua le whaingei ia makakala le ala wa afo le whain kiriwa mai ia me i fafo ia a kofo i marka ofi o kaua o whaingei o longo winga le kau kirikiro ako pia whape whakau ngei ma saingi whenga inga le la sumo le iwa i ngai Switzerland o nga kako whiwhiro la iau kau whanko o paunaro kau o pensingi ai mor ka mingai kusa marsau ngangal kako parmia o se vere ven kako control inga le kau o pensingi langa ele inga kako
e ringa ko pensingi i mo sa mo po usina po se ja ko la kala mo el Pacific ka fa mo umala vai i o ingu ia kele ia mai ka ko pensingi ai o me ka ngo fai fa fi kele le fa punga la par mi fa ngi e kusa pe ka unka ala mo o longo winga e mo ai fu e o fa nga le foi la o fu ngal malo o fu ngal malo eu ku kasi pensingi pam pensingi el malo inga ia mfai onga kilo masida sila i ka vale ia fa nga al malo e kusa pensingi fa nga e ka foi lang fa penga me fa ele wale ka si solo ko ele i ku nga i mal la ko fa kio pe fa polale fu ngal malo pensingi mo ka le maua o fu la vela inga ia fa nga lang ka vale fu le fa nga ka vale me ka fa nga i mal mele ka fa nga i le wa mai malo fa ka inga la o kasi pensingi pa mo al malo inga i fa ei onga fu pensingi e fa nga el malo o menga ka fa umala va ka ko fu le fa nga pensingi mal me o ka o foi me o ka o lo au ka o lo ke longa lai kere ka ko fongua mo ngisi me penga fai a me se foi fu nga le al malo i ka ko mo pua me fa penga penga koma el ka ko el ka ma fa fo ele ko ole or ka ko swau e le ka o ka ko fai ki o inga le swau e koru masinga le storage o saungi le malo o lau saungi el malo e whenge ke e whaapuko e kako swau mai leo maua ku sangwanga al palmia e o December le whaanga al swau le o kako pensingi le e ui kako afikikele me umalapa o fuafua le malo inga ia ngā whakia e la kungu vai a kako skamba i kungu ngā le kiki o kako a kungu e whaingo luku afta o kako storage lawa iengei fuafua lawa ke leo o kako a kungu fuafua isi a kungu o longo winga ngo ba ko be besi mai al vaso nen ke ngi fa mo le se swau la shoki swau mala ai saule le fonga ngi si o le se me ko ke pole fu o lo kere ka ko swau o me nga le ka un foi ka ko pa malo mal palmi e ka me ka ko o ko ke popoli o ngi fa ke ia ka ko i nga sa le e ka ula mai o lo lava ma ko ko fu ngal malo a war ka ko pensingi mal ka ko ka mafa baku fafa ia skasi nge vai ngor kako ina ia fai o na to tino ina ia tu langa e fai a si te lera o fioma o di tu langa wa avastu ai nei tua ia por kalamene ia ai mesi fo e tauhan to fa fo ele mitanga lo na onga ina ia mafai ona control le ngata control ai mafai foi o ma sani le mitanga lo na onga ele tulanga tau on fatino ai fo fonga ia ona ito yo o tulanga le ye ele fa mai no tato senini a e la to lo pulea ia fono fa vai ia ai mese ia ina o mon fatati ua ole ua ono le fitu masina la ofia ye o te tautala u ye ma tu malo pa tai ole o mau ko le grant le o fatino ia na buena lima masina talu na ele a le o mau le grant o fa tai lana mon fai on fa nga yoi a o ma tu na lu ai mesi si la ofia e tolu a o ma tu na lu e tonu falet o lo tau ma fai fo e ua fai si te leo pili o vai o lo tau ma fai a onga ne o le o so ani ia no mai kalesia le tau ma fai nga o tu langa ia ai o te tatu e le la e le fo ti lotu lo fio nga vai na mai no o fa mai no se ne ni ne e pe mai ti tau ona to si le ti ono no o le ngala o fionga le fong tala ili te leo tato tupe o le tefise leo lo ta tia mai e
Au ngā fōi ona toi wha fōi nisi se le lia ta whono whabai I te tonu na mālo e fua mai e la tautu langa ia. Ai whata tia mai na se le ni e mawhai ona wha tino I tu mālo e whai ia ngā tina. Te min nei lau whio. E le iema se atina e an matu tu mālo wha tino I. O lo te talo tu pēr mātua I pili o aonga au le mawhai ona wha tino tu langa lea. Ona o umona whatino ina isi atina ele I isi fua ngai whatino e au ngā uma lama tai peo se lau lima sputa la au te tipion e au ngā tele mo I lato o lo a onga pean si fia fo lau fion o le tatou pol kalame na au mai mo lea e ai o lea onga ia I lato e a onga o lea ua la vea o mātua I matangata e lea a onga mai lātou ua le to e fo I se a onga mai lātou fo I o loo o to a whāna nau mai. O lea ua o sa wanga ane ki ngu I kupe mo a onga ia makori e for government grant leia o mangfofua le mālo inga I sosangi I mākua I kongi ngā piri a onga makulanga o mea o kaua onga lava ia. Skaimi kali le mingi skawa onga. Ai, vai aku le unga inga mai o le vaenga waa ka kikira lava I le. I whunga I launga wha o mea o le whunga o le pākeki. O le kau mai I le upu le deficit. Po le lua se lau milionga kupe whara le whapea o le kupe maua. Ia mar kupe whaat. O longo winga wa le kiki kupe maua e lua se lau milionga le kupe whaaru. O le mea langa le ka o la ko le deficit. O mamengi o pākeki. O mea o fuafuanga estimates. O fuafuanga al malo mor kausanga. Elengi ai ka rafu pongi po se kupe vole fa pe wo mauki ngoa. O kupe o fuafuanga ma mau al fainga malo. E ongo kupu mai ongo le kupu fo. Ai o le fo we fuafuanga al malo la vai mau. Inga e fainga ka vai lo se la milionga le. Fa ke ka inga fo la mo sin ka impopu ar ka mingeira ka ngoi. O le fa elo e fainga nge min ska kupe mo. Le kele o fuafuanga a malo mai faf. Fuafuanga a kungu mai faf po fer sa fuafuanga lo ka po fer sa we. A lo ka o el min ska. Gele yor kupu fa penga la ka kie di fonga. O longo wingala. O leo fai fuafuanga al malo. Alai ai le me fai fa mo ai le kupele ka wela ko le deficit ye por kupele fa pe o e o i kara fu ko ki fa pe mai si mi ska ba ngari o se kupelong ele se kupelong ele o se kupe foi fa pe o i kara foi sa mo o le fuafuanga mau o kupe fa anu al malo ala la foi fuafuanga al malo e ka vai ia se ka ko se sila putar pe ko kasi pe luangi ko lua ia i ka ko video ye fai ia o ngā kako anga I fole koe si se lesi ku. Ta tua pula no lo fiona mi stao. E na mta mai ta pa ma lo fa taisa no la o fiona suima. Ta tonu foi o le manino ma lama fa so ni ta ya. Ai ta no fa ma lama le o chichi. O le o chichi e fa pe o mai te le mai na le e control na lo fon fa mai. Na pa wa me le fa tino le fon fa mai. O le whaanga rua inga, o whangainga le sele. Al so le mina mai o lo alu te o lo fiso haona. Ia ona pasi meile nga lue whatasi ai, tai fono. Ma le pule haona, ma le komiti o haona mu tai tasi. So ele o ila se vaenga voelo o mai ato I lalo le fono whangai. Ia ia inga ia matai ala, o lo ia ila matai ala, ma o lo whaanga pia tai ala. Sa au mai lo fiso haona whaatino e fufuanga le. E pau ale vaenga sa mawhauwhau iai le whainga mano. O le telefone o mai le grants, o nāla, e nā nunua I lo whātasi le whanu whāwai. I se le ni e tā ua le whioma surima. I nisi fūwhanga, wa le au e le whāsoa a o ma teitasi. O le ala ngā tū whātasi o le vaenga. Mo le sina fia fōi o lewa e sa unoa I school fees, a le NUS. Ia, se tana I le ane wa sa tāpena lua business plan. Ma avatu o le mtanga mena, whātino I fo ia fūwhanga fo e o titilo. Pena avatu o I tono business plan. Ia pili a o ngai whana.
O le sinafia fo'i e lau fiuma, ia o le fitua a matapa e inga 2 miliona nei. O le tasi tesi malva. Na whātope ona na le wha masina, pe na isi masina. Sa tutoi. Le na wha umai. Ia sa whātino plo keti le back to school. Ia o back to school fo. Matua matango fia man le. Na inclusive umai tangata uma. E o la disability, o na e maua se launi masfu. E o tamata mutua le whai savadi. Lo maua se launi masfu. Ai so soani. Ia na whanau, o whanau, o usum tu whawhi. O loa o, mai whāloa whawhtai. Ia, o ngā, horo karangoa le miska, i na whionga fo ia moe whawowo. I kupero awe whong whawai. E man koi fo i whainga fōu lea. O leo awe kupe le whong whawai. E se a kupe whong whawai la kou ia mo poro keki, e se kupe mo a onga. Onga ngā rue whakasela ia lea mo waenga leia. E leila se mea o a whainga. E kia ulapa ia le se mea o a whainga. Ngā mea o lae o le lenga ngā waai se rengi lea mo a onga. O le mea leo kau ki kiroki e. O le whaapunga le masaingo whalonga e whapea. E wale ingi kupe mo pili o kamaiki a onga. Pe fsoswangi whong whabai i kupe o kamaiki a onga. E le ngaka i kupe o kamaiki a onga ringi veske. A kupe la onga i kamaiki o loko kongi la ko pili. Me whapenga. Ma ngai o mele ngo pika pinga ngei kala le whionga le mingska. A whai o eke whong whabai. Por whakainga o le aki ngu. A complain le aki ngu. Wale aise kupe ko kongi ei ia whawhenga kongi pili o kamaiki a onga. Le whamai le mingska. Kilo lau plan. Lenga mai. O koua venga le plan i o. Inga ia approve mai kupe ia. E ko kongi e pili o kamaiki a onga. E le ngofu ko whan maa rofa mai. A bako kupe e kongi kamaiki a onga. Le ai o le whongo whaavai. E ka kau on karo sanga. Ma mai le lako plan. O le kupe lea e le ngā bako le whongo whaavai. E aru kongi e pili o kamaiki a onga. Onga approve wakula i le. A whaila e le au mainga i le plan lea. Ma le whawhanga re ku malo. Ma le whongo whaavai. Le plan lea. E whaonga kupe le. Whaonga kupe porokeki. Sesi vaenga o le kupe porokeki. E ko kongi e pili a onga. E le la se mea la whainga e whol malo ia. O le kou wā ngā whaikalia ma le. Maua misi a o kou mai kokere ia manga ia le kai minga whai. Le kou whawhanga. E a vele malo. Le kai mea mai kupe mo vaenga ia. Ia, o le vaenga muri leo le kako karanguanga. Waave ese komiti o aonga. A sisile foi lau fia. O komiti o aonga. O ila toi wha mau ko po. Po fuanga ale nu. O lo tua i runga whale aonga. E te tau o na fia. Ia la tau tulanga lea. La mele o e. O tu le ese a toa la wala o fianga. Lau fianga le. Wana o le fianga le. Mari o le fianga le suna o sao no lo i whau la vea minsta. Se tu la mele o fianga le minsta tina nu manso. Ia na o tam whai whai o atu wha mamalama ni si o vae. Ia. A tono le wa na mau le fufuanga le o titi. O le komiti foi a uma. E leo ave sempre no uma si to mai tai o rai e tono. O sui na o nu. Ma o sui foi na o tinama tamai. Vai e tato pole no uma sui tamai ta. Ma sui o nu. I ki tono komiti e tai tasi tono ofisa o fono whawai. Mo si le fia foi o cash payment pay on ta ua le fia mai le sui mana. O lo ma mo si le var kanto le steering committee a wai vai o le tulanga. Ma e le whaafiti foi o komiti. A vai e tulanga e lo whetau ia li siti. A se lengi whaalu. Mai se volta pedinga control pe o vouchers mai si vai. E tau wana pale ni mai se lengi whanga. Ia, e tau ana whaigo atu pia. E le o momoe matanga nana le. O lo tamu whai lava stulanga i leini matanga o whia. Mwhatau nu uai wha momoenga. Ia le leini mautu. Accountability ma transparency be uma. E o na sanoa le whia mali sui manu ma whawalo whaftai. Ma lo whaftai sa noa lo whia mali mista. Ia tula mai lo whia mali mista o. Ia, o lo iai le. Ia tula mai lo whia mali mista o a onga. Aftai ma la noa lo whia mali whangkitalai. O nom tau putla ngā o le one time grant e saunalo. Ia, o ngā, o lo whikaria I lava ia
ro fkalia i lava ia fika ngalo fo io o le langa fo ila kingu om ka punge o komiki a onga ia male mingiska o funge o prokeki o lea pe fo ringa mai le o malama ia le kingu i kulanga lea onga o la lava ia lava komiki e pe onga ia le lenga nga fasea ia le kingu ale fa malama ia le la si ko vai la langa le sa wanga le al mingiska onga le mulmuni mai whapea a koe whaafo'i le one government grant tongo no tanga wengo a onga ona leia whaafo'ina ai lese evidence on nga na tele ia one government grants na misuse na misspent le te mile sai sa fa le system wide e foi nisi o e foi tupe o le loa o nga wia e foi tupe na ave isi pule a onga lau ave whamsinonga. O mea le ese evidence a ave tōng tanga wengo a onga na leia whafoina i one government grant. O lea lau koe whafo, lea lau mai tupe whafoe e lea fo e whon whawai. E lea whapara mata, taku whawai, whamoni se fo, man kua fo. E lea ima se odi se kasi na whai one government grant e le vautau sanga o tōna nei. Lea ima se odi se kasi. Na o processes lava na tanga wenga sa whai. O lea la o mai nei tōna whon whawai. I tatu whawai, la moni sa whawai whawai no tupe lea, ia whawai, mula noa. Ia, lea la ua kaumangingo mani mea walai o ngā ave le government grant i le whon whawai. La ko ke baia le kupe lea, moa onga. Onga le mafuanga. O lea ua kaukingo mai e mingiskawa onga. O le kupe lea, ele lengi whaonga se, ngā oi. O lo impule a onga le afia ile fa mai le fa pe mai le o fa soro fa msingonga pula onga nge ai mai se le me kiringa siringa makaukia baru kausanga le ai se oki le se odi nga faia ia por su nga fonga nge ilo pe fa fenga fa nga le kupe o fewa le kupe o kupe mo mai o kupe fa alu baru kausanga le se me faia baru kausanga o le ala ngā wala o sila le malo, i se whainga fau, i se whainga le lei. E mwhai o ngā puipuia kupe fau i o koe baku. Ia ko ngō lai a ngā i le malo i le mainga o kupe ua kea. I mai la ko ngā whaonga seinga. A le kupe fau lava i lea o koe baku nge government grant. E le o manga o le malo, po le mingiska, po le kapingeka. E koe o whainga se iang whai kupe momo iang whainga. A ko ngule whainga langa e fai pule fo ia faleaka kolu fa pe sa sue o kika malo me fa penga ale fon ko fa mau kula vai el minska le minska wa ele ese o kika fai le ese su nga ko pe fa alum ko pe mau ile balu kausanga lenga mafu ai onga ko kika fa wa mafu ai onga ke le ko pe wa fenga nge wa misi po whaanga se, ia po whaanga le kakau. Lea le inga ngai po le ngale, al whainga malo. O kari ngā ma mea highlights ngā ka ko whonga ngā whaile, nge yaso. O le vaenga, whaenga o koe a siasi lai kiki lawa iai. O le kalango inga ka ko kupe, o wako ngale la, kene ropo se kara o se se a whong koe, po se kara o se se, whapea mai whapea, mga ko le whaile supplementary budget. E le engi supplementary budget o whainga o le kalango inga le pākeke o le lua fe lua ongo lua fiku. Mo menga supplementary budget o mo pākeke whaapopo. E whaapopo ngā wā maka o koe mga o mie e mālo se whainga kupe. O le la kalango inga le kupe lea, le nga whaasoa soa, leo sa o mai mālo whai mai. Ok, e pirionga, kasi pirionga, ia pe pirionga se lau kos fulu milionga, ia le kupe, lea la a whai e le whaasoa ale malo, i le kausanga nge luafe, lua ongo, luafe, lua fiku. Ora kako kamao a inga, le kupe kamao a inga le kakia, kolu milionga ongo se lau, kolu pilionga ongo se lau milionga. Lunga la ikikia, ko ikikia lua pasenge, kasi malvaru pasenge lau e lunga ilongo winga
wa sili aku lor kausanga len ki ngai o skasi o wala ko kau vaku banga le lang ngai le sangwanga awai le kingu ga fa fa pe o ko kiki bankrupt le malo a le sau ia mo ni mau le malo mala ko fa mo mo o lo makwale le lava malo le lunga ia ko pe mau le malo se e kasi va nga lo ke fia ba ko foi langa ngo vai le fa i sangwanga akule o lo fa lo mai a me se foi a nisi o sangwanga sa o kikile ngol social media o lo fa pe mai ele se au nga mai ele o kene se kupe ka ko so sangi ko kongo fa nga maro sa mo o lua fe mal fa lua fe mal limo ka sanga len kenge iva se lau mo le ongo milionga kala kupe nga mo wa ku ka ya ka kongi fa iva se lau ma le ongo milionga kala kupe la ku fa o kupe ia o le ngofo ingu ia ba ko kupe o longo winga o se kupe fo le laua lau mo ki ngola wa mo malo au fia mo mengi i oka po agi me fai o ka kia a o kupe nga le ba ku fafo de ke le nga kupe wa fo ile la fo ka ko kupe ngusira pon kupe amerika samo e ku ngai ngusira kupe a kala samo kupe longo winga le o kupe nga malo le ngai ngusila lai amerika lai australia po fe la ba ku le mo wai diva se la mo longo milion o ka sanga ngai e iwa masinga wa fiku se lau milion rongo winga le si kon masinga e sawe ngele kala se vai pe maka e sidi aku lo le iwa se lau maleongo milion ia pe le au sia fo ai fo ringa mai ko lu se lau milion le kupele o nga au sia la ele o kuper ka sanga ko ai o leo ka kia fo nga kupe ke le la ia o le masinga le yungi skasinga masinga ese kama a inga mo menga kupu mai ai o longo winga ni lope umaku yungi mo uma yungi kupe le wo oba ku lo kupe le nga ka ko le la fo samo o le afange yo o le siva nga ke fika ngoi o menge yo le o ka ko kyukele le malo le ke le nga mo fo kupe le malo i le custom o le fōringa mai ele o anga ili malo e si lunga i angi kiuki. Ne fō sa ngoa le mingska, sa ngoa le parimia, ele si ia ele si eska ko kupe. Ai fōringa mai o lo e fufuanga le malo e whaakere ingar kupe mo e kongole o le kiuki. Whawhenga mau. Nga sa ngoa le ia le parimia. I le kele o le kupe o lo wha le kongo le kiuki. Kalu ai le pio ki ke inga o loa e baku fafu fai pelo ia invoice makauri fo mengelo invoice ia por pili fo le baku le kau o loa ia baku afa pe o kau o le loa le baku ku fa kasi container a fo nge e lima se la kor se la wafe le kau container ko le ango le loa le baku Fōringa mai i le sangwanga al parimia ma se mea ua lewa nga whai. E kore se lau afe le kau or container. Ai bakulongo kau e se lau afe. O kau mō mai. A ua fia container. A kau kiri ia ko ia container moa po isi me whapenga wala. Upa ako mai ko kia baru se lau container moa. Whainka ko whanganga. Ingo le kwa kere container. Ma leo loa e laku i whafu. A le oki lava le malo. I mea ia o invoice pepelo. E fua i le GST, fua i kupe maua le malo, le lau sa ngol palmia. A wha pia e a ngai le whainga malo, a mese le mingskau kiuke malkako kiuke. Inga ia siaki wha lei kako invoices ngai, siaki wha lei kawo loa ngai, ma cross check mai fafo. I ho se le si fafo. Le kau sa o loa, kau o ka abali. Ai mese o ka abali. Kasi ngā mea o ka abali. Le lau o ngai. Wa kumu sa mo e whar ka abali. A ke whakor kau ka abali ko iki kau ka kuro ngai ngusira kau is ka abali. Po kusa lawa. A ka abali ngai. O lea mai sa o mea mai ka abali ia pangi. Singapore. Ko lea. Mea mai ka abali ia. Ke ko kiro kau ka abali ia menga. Ko kiro. Ko wafe ka la.
fa ka wa fa ka la na ngo involve le mengo ka wa inge ngusila ele ngi ka wa ango involve le mengo ka wa angi so la ko mai awai sala ko mai ka wa ngi ngusila ngo involve le mengo mai ai mai ka wa nga fa ka se furu lu afe suli mafe a nga le ko lu afe fa afe nga mai ko le a mai Singapore a mai Japan o le la ka kere Samoa o mei e kaunsi si le ka ko fainga malo ka vale e la o kungi ka vale e la o kungi a fa e ko wa fe ka ka vale ele ka ngo on ka vale lunga lo su fa su wa fe limba su wa fe o ngo su wa fe ka vale o le mo kwa nga o i lavo o ka o ngi mea e fa Samoa le la ka o ka fa sa o la par mi o ka fa sa o par mi ba ka ele ka o ngo o se fa su wa fe mangi o ngo su wa fe ka vale normal average i Samoa ba ngara wa bakun ka vale ki kele fo wili wa me penga ia e se la menga a ka vale normal ka ngo ye yo ke bai ka kele Samoa bands me fa penga o le la wa ka ngia ma sa nga le kako parimia ke le la wa nga ruenga o ngisho kupe mau mai kako ka nga ruenga nge o kyuki o le wa ya ku ngei ile kako tax wala nga kasi nga me ole sa ngei nga fai ki o inga le kako fai nga malo me nge o tax wa me o kaunga fa pa o tax do ba ya ku wa ku mai lalo e kanga rengo ku pe mo le kako tax lufu ko lu pasenge mai lufu fiku lo po lo lufu ko pasenge ma ngai wa kali foi lan manga o le kule kan kangi mai o mo lunga ke kako tax fa mai kaunga vese tax o le me vese tax o le me le wa vese tax o po lalo ia e kako tax mo le foi baenga mo lo manga mi mai le ku ngai ba mo ka wi le ku ia o la ko lo ngai al malo o skasio o vaenga lewa foringa mai lewa wanga e malo wa ese tax wole taxinga ia company fonge e lusu afe ia la ko kupe mo il kausanga o me fonga fe fonge ngusila ki non po le lusu afe foi por fasu afe ngei ele taxinga ia se company pe le skala nges company ai o vaenga nga o le ka ko kikilo yai mai le lava e ma di lava la fa longor kala mix ka o kupe mo mai o kale kele o kako kupera ia ele o fa nga o kupe nga ba ko susang o le me fo le ngo fa ngor kai mo mo la banga ko le fast ko ngor kako fa nga malo mai aku o ko kai kele o kupela ia ko fa fo isi kupe wa fo la nga o expire kai mi ka fa nga fo ka o ai la vale ya kako ese poko fa nga kupe ai ka kia kupe ka ko lima kupe kikele ai ka kele lo fa nga o kele ro po se ponga al minska po se ponga al makanga ruenga po se ponga al kapengeka e le ngale fa nga kupe a fa un kupe so swang fa nga au ko fa nga fa komiki e o fa nga le ka ngere kangi mai awala kangi kele lo po I kupe ngi po la le condition ngi kupe wa mai o kele o kupe fa mai eli fa nga eight foreign eight no mo winga ling kupe longs o kupe fa makua mo le akinga e inga o ka ko fa nga malo kasi ngem ka opu e ka o kele la fa longo I kula I mai le fast o fa nga malo le chapipi nga I menge o infrastructure o ma fenga o meu building me kele me kele foi me I ma ele makamaka e nen fa mai kupua e pe mai nga me ai o ko nga fa nga malo ese nga le fai iso ko nga akungu lava o fa nga malo e nga I menga ma fa nga malo e o mo social development economic development social development e nga I fa nga malo I kangaka o ke vai aku la I kako fa nga malo nge ia a fa nge ale fast e nga I la kinga inga kangaka e fo la ka ko nga fa pe kinga e kangaka mangu o mala fanga mai ku malo e ko mangu ia ile e ko mangu ia fa nga malo na sa ngo ia ia re minska ku pe la ke man ko ka la minska ku pe le
Leng ki aku ngof pa inga leng ki aku nge. Ai ala nga whaakaranga ngo mai kau. O le kere kupe malo, fi mga e whaonga. O le ale theory, po le ale kad kongonga i kua kole menga. Awa fo ila a whaonga kupe nge. Ako anga le, ia i kumalo manungu e whaonga kupe porokeki. O le mangu ia fo inga le malo. Awa fo ila le ka amilo kupe kongo Samoa. Ele pe yo ngengu sila whengaranga ave kupe Samoa. O vai nge inkia pe a nge me kere kupe o le kere o kupe masainga whengaranga ave sainga. Ave inkia, ave kako Samoa, ave isia kungu Samoa. Ele alu se kupe fafu. I kere o kere loinga ava nga inka pangio la kongi la ko pili ia maka kongi pili la ngofo kupe Samoa. Ai o kele o kupe la ferro e kong Samoa maka avile e kong Samoa mfa nga Samoa mo ko mo wa kupe Samoa o fa ngut kala kula pa nang fa mai ia o kupe o konga e ba ku Samoa o la ba ko ave ko wa inga ele se mal malo mo wa o kele ia mal malo mo wa a ho la le ku lo kupe ngi e ka mo mal malo e fa nga pa on kele ia foreign reserves ia po kupe fo nga le fa pukon malo ka kai la fo kupe kele yo le nga o ka kongi fa sangi malo ma la ko ki nga inga ma le kulanga ka ma ainga a fa pe fo ila ku se siku o kupe la ku kongo Samoa ya la fa ka ke World Bank fa nga le se me ia ko kangi mai fa a le fa mai le se nga ia okay le pos ka di fa porque ke ko inga pose California le kaunga pupungi ai ia ko inga mangaku fa pengei ba be se ka ko mangaku ka kele aunga la le aunga fa fe o foreign aid la ku fa fo la le ma fo nga la ku fa ma fo nga ku fa fo ka ku a sa mo le ngo fo fa o kupe e mo ku i banks kele ma organization kele o kupe la donate isi malo kele so songe i malo akinga o le vai ala ka ko ia isi kupe fa nga fa penga wala ngo kupe lai o lai ba ko fa nga awa ia i malo lai ki ma me ka ko Samoa ya kinga i malo pa me ka ko ki isi a me sia i malanga i o fa fo ia minska ma mingisi fo yo o ka ko kayulo mkanga i ga vai on ka ko ave se kupe nga vai e fai o nga fa nga mo se ka ko ai mo Samoa ia o vai nga o kupe mo o lo ke vai aku ke ro ka ko company Samoa wa ka singa kupe mo le risinge le fo ka po mo kupe e ka ko minska kupe mo ke ro ka ko company la Samoa e ka mo le skala a gente pode lua fea ia compagnie nga se la wonga sulu e compagnie la escala ore kele ia ngame ia ke pe corse ali mas sulu e escala e compagnie la mai ka ku mi wa ke ange ia o vai nga o ka ko kupe mo ma ka ko kupe faal ia mai ka le ka ko pa ke kiringe ia fiafi male nge yasu ka ko anga ia kule ia se faz ka ko marolonga o sa ko va ku si vai ngor ka ko karong. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival.
The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa sa moa mal Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa sa moa. Ua silia ma le tolu sfutau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele langa waa il whaafuaina o lau aunanga, ma ua matua fo ile i loa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eile atua. E ave e sea eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tusam fina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia maala malama atili o na sila mwhai tau maala malama lea ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Oz Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomita mofi ele mafaya upuna famatala Ua numera tasifo I oe ile Pasifika La Usamoa La Usamoa to
call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio mai a, I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. O na e anga ine I lau tūtau o vandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulo whalero lea I se vainga e matua I mahofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se ei le malu o te tonu o matou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a matou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomu a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo e po. Ia, koe whakarwhak, wa o whai wakaimi o le vaenga mun muri po o whasorotolok fo inga o umarka ko po kalamor nge fiafi. Ai se wakua sau kala lea. Wa o mai ka waku sa nganga pale mia nge kongo pale mengi. Ole a ku umalong kaimi manga ia ku mo le fale leia mai se o ngisi fo I o whenga wa uma o nga fola I le ku o me kong whai ka ko paki. Mai e leli me lang sa wanga fa pe mai. Ole a la le ko ya fo ko kia fa pe mai le ko ya le fa press conference. Ai o isi umara o me kau masangi un kalango I le media la fai kongon palmengi e se foi manga I o lea o fo ma fo e kala fe ngai kele era ngo fa ko kala fe ngai le o savadi nge po konu le fa va so kalunga le ko fai se press conference le al palmia o file mu fo le ko o file mu wa fo la langa ma fu mai le akuskala o le vakum ka upua nga el palmia o mero kupur ka ko fenga malo o ngakuru la yelea ngofo solo kai luka ko waso foko mai se kara o press conference aka allo elo le au fa nga mea le ya le pipi a makama ya kule epa fonkoe ni mongi le o fa popo I mala kingu fa popo I mai si media wanga au mea ve vesi la vai fai kalu o fai press conference ngel palmia ya kia ulaya wa kala fe ngai ra ko press conference inga ia ngofo file mu le kungu ma ia kako maua se mesa I kongo palmingi onga o le fo ai ka o le fo wa mai le lapoka inga le fonga kala ia ngei ile so I fai pule marenga nganga le lo ke fa nganga o fa solo a ko la ko nganga le fa ngai lunga le social media ai mese o la ko sa mingska o la ko sa fai pule wa fia ka usanga fai pule ia ka ula ia a fa pe le wo fai le sa nganga le al fon fkala e yai ku unga mora ko lo ke fai per mele o longo wingala a fa pe le ko ese press conference ale al palmia ko ele la vale la uri ia malako afenge malako ko inga ia fai so fai nga malo ele kala fenga masalo la ka kongo filemu la ka ko mo se fai nga malo filemu a meshet fa ka inga o anga vakau ia me o mo for me ka fai wala va se kasi se masinga fai se ka ko press conference update ka ko ma fai fo me se onga I va nga le ko press conference a mai le nga ngal be besi ka ko kungu ia ke ola ia or ka single filemu ma ia nga ia fongange ia de kaimile al palmia ma ka ko e me fai ai onga fo follow mai se finga ngalo ka pingeka ia ma update mai ka ko I mero kup
O mai kaua ku le koru whawa aso ne ke ngei ke mga olawa ke follow mea e saungo e li kuangai. Ke leo kaimi o li kuangai. Ke leo ngo kango fast forward ke lo kaimi ngo ke fia mo pe ingi mea o ngā fuiri le mwhaingo ki kiro iai. A o mea ngo maua. O le kele ia whaikionga. Whaikio. Koi kiki wha kor wha lima wha ongo. Wha solo wha aru wha rua wha kor wha lima wha ongo. Kalangoa lava i mele o siu moa. Lewa wa kore wha lalo le kau so e. Le vaenga lei. O le siu moa. Wo o a siu bea. O kau ele o kau ole. Ya, wangea wha fong. O kau ole muri bea. O le muri boa. Wo o a ya kulepa whamele. Mo wha ngā le siu pu siri o ngā makanga. A ngā le amakanga le upu ngā kau mai. Ai le wha akoanga le upu. Koi ngā sauanga le lepo le e kako whonga whikalai. Sau mai a lako sa kai ia le kungu. Sau mai whafonga lako e sa mingska. Sau mai whafonga lako ua fia kausanga i kongo o le parimengi. O lea la, o kalangoa kalangoa i ngā mea. O koe bako lisi mea. O lisi mea le siri o kalangoa ko iki wha se laun kalangoa i. O le 5 milionga leng wha alu kako kuko kasi. Loke so. O le si vaenga siri o mai kaua. O le loke so. O le whai o le ofisa po le lau mua ale fast. I le ngofanga le ia ingei. Le da office ale fast, le nga kala kalu ingei. Kasi ngam ka upu. O le sim ka upu ko kiki loke kai mi uma. O le se lau 5 se furu. Le nga kufa. I ka ngaka kako ko malo ma le. Ma fast le nga whai sa whai kalu ingei. Ma le vaenga muli o ke ba ai. Lea wa mo konu ngai po faaso. O a ngai lea so. Lai loke. O kako ba lele. O mka upu e 5 le lau mua. I lau whaalongo. E kui pea aso. Whapea. O le vanga ngai ua ngala ko kalongo inga mka upu lea ngafi makalako ngafi makua. Wako kia kalongo e so uma. E alo wa o a iai. Kalongo o iai. Ya, kako mai si mea. Ape mka upu i loke mai kaua. E sili on kauso. O me sili ngo whangongo. O lea ua mai kalangol pakeki. E le aia ma se lui kalawhea ngai. Po se la unga kalawhea ngai. O wai koe o lui pakeki nge. A ua lewa nga fola e kula epa. Le asor nge. E o mai ela ko mai e lui pakeki le o nga fola e minska kupe. Le ai ma se lui o wai e. Wa fiu le fonga whakarai a ngai kawanga o kaka me whaila korau. Ara ngo ngofo de si o mai. Ai wa leva o ngā lui le aso ngai e o mai e lui pakeki. Ia mankua fo i le kaimi ngai ko aku i kako whaipule. Lava mo koe kaimi e whai ngā whese. La ke mai kawa kua i launga whai ngai. E ke le ame anga e launga ngor ke le or kaimi la e le whaipule. Ai whakaawhea al pakeki po le 5 mingu ke la launga whakaawhea. Ai se ae la inga lako le la ngāle mka upu lea i siu moa. Po le siu vea. Ia, po le alawa siu lea ka ue e lako. E le mawhai anga kuifa lunga e whaise kara le pakeki li mingu ke awhelo i ngā se i kali le maro. Pe o mea ke vai aku iei. Wai mo ia o kara le pakeki. Ai le whapea o le kaimi a kole e wako e launga le whangange le whaipule o le a kalangoa ia ngā le pakeki le ai. Ngā pā mea o lau ioe se ngā whaikionga. O sau faukuanga. 5 mingu ke whae mea ngā. Ni liwa e loa, langa mea ia ko karangoso iai. Wai mau e whalama le mga almaro. E kari mai iai. Hei nei mo se sioko. Ngā ko, e mua whange le, e umangi fo le whange le fongo. Kua fo ko e langa. Le 5 milionga le ngāru le kuko kasi. Langa le whale le al head office le fast. Langa se lauri masfuru. Langa le wa alele. A le ngā mawar ko a bangoa ngei. Fiu la fonga whakalai. E se kulai. E se kulai. Mwhakukunga ka o kou maru lupo. Lari meo kupu ya ko. A lea ako o mailo lunga social media ko o mai lunga le mele whai ko mea. Sorry, ko kere marolo. A lea kua kule vangoa. A lea mtise o kou e saungo. A kai mire whai ko laka. Pe a mea ke vai kule nga whai angei lea kingu ange.
e alo rua so singa me ia o so ku ia mingskao ku pe moa fa sa ia alo o so ele si me o so ku mingska fa sa wa foi ngai le ki ura rua fa fi ngai nga me fa fi ngai nga me ko e ia singa me nga ofi mai ko ai le pa mai po a fe mai le fale fongo lenga sa fa e fa ro nga kalongi po a fe mai e ko mu sa fa le se e ma foi la ko fi a wa ya eli ya mga ia nga fa ya mo foi la ai pa nga singa me nga mongo mai ang mai mo pa nga ba fai mai luma ko se kali le ka ko malo makari i me nge wala nga le fa ko foi ko fai mai a fa pe e fa kuku nga ka ko malisio ko la nga ko ka opu e pisa so e so ye ko ke foi so mai o ki nga ka ringa o kali sa wa kali mo ko ngol palmingi a fai fo engi me ko ke fai ki ngai le fai nga malo o e la ko ngol palmingi ma ko fi fa ngok pula ka del malo wala ngal mele fai ala ko le media fa oso ko ai fa ki nga wa ya ko e fa so fe sili fa so me ai ko kali ya a ko ngol palmingi se o ka sa nga ma ko fi fa ngol fo la ya PSC PA o nga fo ilo ai le pepelo o palmingi pa fa nga malo pa fa pela o ko finga ngalo nga ma ngai ala nga mau ai e ka sa mau fo ma fi fa longo fo ye al mela le ko mai ko fai mai fa lungo le kioma ko social media ko nga fai ke nga fa pingi ya le vo fa ya ele ai am se si o ko nga le lu inga o kala ku pela so kai lo e kai au pe fa se fo ngo kai au ko fa ngo fo kai au o mai e lu i wala nga le ku ngai lui ma fa ka fa nga malo wa la wa ai pa ke ki ngo wa mai le pa ke ki e fangere e min ska kupe fa nga ka ya nga lui e o ke fiu ke ma fa we pa fa wa se fa pule e se me ka ngo lui ya fa nga lui nanga fo le mai wol e le ka nga nga kupe le min ska le leimingska o kupe mo le leimingska o kupe kako malo mo salo o leva nga lu fa kasi ya mkanga lu nga menge fengal pakiki mal fengal pakiki de se me kupe vale ele o se me ke ngo fa ale fo kai au fai e umia se kaimi o nga lu mkanga lu kilkilo ingu melo kausanga o ke kilkilo i mea o lumanga kilkilo me ko nga inga ia fai onga saule le kupel pakeki kala fe ngai fo ngal malo e fenga kala ska ka fo vale mo vale sau foi ki ol pakeki wa kai mile wa singa me ke mai kope ele engi ko fai pule e angaia ia minska e kau onga kofu le fai pule le kuangai malanga minska e angaia inga ia o foi la ko ngaluenga kilo la ko ngaluenga nga inga fai ngofianga ngai le minska ta me le fai ale ya fon ko nga ia ma kula e pa ele ingi nga ia le fai nga malo ele se menga ka o se ku ngai me vanga ringa pisa ka ko fai nga malo onga ngal ko lua ko lua ngai a se furu lua o ko ngai nga e se a fa longo ko ku fo lungo a fai ele minska kupe e ka fo nga yese se kanga ka minska kupe fa minska kupe ko ku ngai e ku wa minska kupe ku fo ia nga sku ngai le minska kupe a quero que me fala uma coisa so le mala mangi se o ko e fai puro ke fala nga ku la nga le ma fai puro le ku ngai lo ke kilo ke se ke kai ile mara mo le ngai ngolo i me la ka ngoye ka ke fa no ko pola se ka di ka fe ngai sa ka di e o so mai sai ngar ka ara ngo ka no fa pe inga ia yai se ku ngai malo se ka fa ele se ngai ko ke le ku ngai ele fo se ngai ko ke le ngu melo ku ngai ai le o nga o mo le ngai o malo o ke fa ai se ku ngai malo langa o nga le malo se le kuangai fa le fa nga malo o me le ngem kwa ma ya ka ko kuangai
O le vaenga mulu ki fia kalongo ye o kako valele. Langa o le ke vai foi angei lava la foi lok ke kako valele. O le fofuanga nga mai kako fai nga malo kako valele. Nga whapea, le minga momua whapea, e kaunga o ku whai ngor kausanga nge wa inka ko vale se lua. O le lako fufanga momua nga penga nga whamaka mai whapea nga. O le fufanga nga, lea lawa kau ave al vaenga rea, kau ave le observer, kau ave vaenga le fufanga momua. O le fufanga longo lua, nga saul mingi ska o kupe. Whapea mai. O le kau kilo le lua kausanga fau lea. Ele o kausanga ngai. Ele ka kiro fai ngor kausanga fau. Inka ko va lele. O nga e kele le nga luanga kaunga fai. Kele nga luanga kaunga fai. Ye le foi ku ya fa mai o ko fai va lele mala. Ala ke mamla mai I fofuanga ye sa wale ka pa rongo uma kwa ye. O le fofuanga ye so ka luengi. Wa manga o le pe foringa me manga o fenga malo. I se ka ko va e anga ye se va se kasi. I fai ungor kausanga ngai. Longo winga a fa pe ro va ia ka ki se yo sis kausanga pe foringa me le ka wa nga ka ko fenga malo se va a vo le e sila ye. Mo fai ungor kausanga ngai pe ka ngu pe le ka ngu. O le plan nga. O la ko plan nga ai e fa pe mai wo. La fa ka ko va mai la so fio o Desember mai o akula so Christmas wo lele ka ko va ai lesi me fa nga vai. A mo onga nga al fa nga malo. Inga yo aku fa ngor kausanga wa e se kala mau ku ka ko va. O ka ko kupe le nga fa pe mai la ka ko sa kupe fo le me kausia. Lima será kala Samoa. A fa Amerika por será o vanu lima kala Amerika musila corselau lua fulu Australia lo será lua fulu Australia. E foi nge ko invest ko o shares foi nge ka ko valele. Ele ia se kala ngo fa pe o kupe nga fa ka o se valele. Na for ka o valele ka kilo a fa pe valele lo será o fulu ngo fo pe se la va fu fo le ka ki le lo se la dimos fu million ka ol vale e mar fanga ngal vale le kor fu million ar kausanga ne ye expense se fa alu kupe fa alu le vale ia ele ka ol vale o nga me umala o fu fanga ma nga de le ka ki lo malo i se fainga fa ye ka ko vale fo le ai mon ko mai fo. O le foi whaelor ka ko palmia. E se lau milionga lai ka rafu lai ka kiar ka ko valile. Lewa nga ka o e makaroa nga masia ka ngafi. Se lau milionga. E whawhewhea nga whaid ka ko valile lea o aku shareholders e aku I whafo. Mo shareholders lai Samoa. E kukupe konga e mo enga wa mari kupe lea wa barka ko kupe lea kongele se lau milionga le. Nongo wingo sa nga kupe kongele se lau milionga. Ele ficou inga ko nga mea. Ele ngia wala fa pisingisi nga wala ma pisingisi nga me mo nga mea. So ye kia ula. Banga ye kia alfo fangal malo. Ko kongi mo se lau milionga le. Ali o aku ye kako shareholders ma kako kaka ye fafo le fi kongi kako kupe. E afo nge mo kako ba del fo. O ba ku nge o kalongo ma va ngale fa mai o kupe va ku fa fuska mai kupe a fa pia ko kiki a família o kupe la o fa ka kale samo ko ke lo kupe la samo na fa foi ka ku fa na ko ka fa samo ko ngela ko kupe ma a su nge kupe ba ka nga ku fa fa ka nga ko nga fa ngofie fa ngala nga lele ese pokala male al malo e o mai e fa fo e fa nge e launch le kupe le vale le ka ki karngoso ya ele faia ele yo mai musile le yo escaria le yo america le yo kukuile le yo ya wai a ka ngaka ya ku fafo la ya ku kongi la ku ka dim se la ka la Samoa le len ke le lu le kupe Samoa aya menga len ke le kupe Samoa le fa ngoko ka ka ngoko ngeli fuo. O kele o kakare fa mengo ko kongi la ko ka ilima sero kala.
wa le utos ngai lo ke vai ko mare ke po le utos mare wala ngoro o utos ka ko vai nga kele nga sa moi vai nga ka ko kupe ia malsifa le nga ka sa mo aku kongi kupe le ren kele kupe ngai mo sa mo se fa mo ai or kupe na vai e fafo eli amakainga ele amakainga le ke nga kupele va ko songi ile fa faisia sa aka sa mo o nga songi ile fa ngol ka ko balele mai o ka ko balele fo ya o lo va ngifa mai ile fa ka ko compete ya ile New Zealand mal Qantas mal FEG fa mai e fa ka ko compete ele se nga mawa bai nga fa ngel balele van watu ngau fa balele ko ngau ele ngau le FEG langa e finge ke le la ko wanga ye kaba me fe i ba le ma ke le ba le domestic afiki ai langa ngau ya kupe ya ba le nge ba no tu mo konga langa fa mo kulisi o ku fafo ye wa ke ba ye ke le kai mi ke ro ko mo ki ke ka e kumu va kulisi Vangwakula ko ia ko kikia se lopa sengel vale lo kuris. Anga fai ngau. Danga le funga fai. Ka ko Samoa. Ka ke fa mo kuris. Ka fa mo local tourist. Ka Samoa ngo fa fo. Le ku mo va ale o Samoa. Ka ke fa mo lai palangi. Aku palangi ole fa poponga nga. Fa poponga nga ka ko malanga. Va ala ba yo Samoa. E koe kukumu e a kako, e se maala kako, mon watu makonga. Le ngau mai ia, ba le ia, ke vai aku ia. Ai le mwhenga ngau le FEG langa e o Australia, o Musila, o Amerika, whele lei solo. So e kia ula. E le, a ese kaka kaunga ngau competition le. O re Qantas ma le New Zealand. Hawhai kau ke o whakumu mor kako varele. O ingi ku risi fonga fa ngale New Zealand male. Kai po nga ngau e for ka ko polingsia. E fer ka polingsia ai first class ka ngaka o malo le New Zealand. E ka fo fa ka ko nga mas ka ko fenga. E sa se ka malo nga risi vale. Fa nga ka ko vale le fio ye. E ka fo mau aku ia ngi plans o ka ko vale. Ai mai se lava ka malo. Fa nga ko per malo ai first class le New Zealand. Ai kia il ka ko polingsia le ngau ngi sira milion le o marka mingi le sa ke le aku ngau ale le foring on ba ko sira milion le ko. Ki e fu ai. Ave tickets fu i mai. O ke lo le nga me langa ke masangi. O ke va ai. E ke fa ko ke masangi o fa ia. A ke masangi ka ka fa ia. Ioi. Ka kaula o nga yese wa inga le leo ka ko ba lele. Inga ia wangi ngau. Le ato na lo sasonga tu le tulanga na tu fa popo I fo. O te longo le mele so ngole le Prime Minister to purchase a aircraft because I believe Samoa has the confidence to invest in its own future. A tatu whaitau I whone le tele o whaitiaunga whape fo I mei media lie to. You know, I think o le whawhitau li lei e le experiencing le tū lea, le tū angai mai se whaitangata. Le loto le au langu a le wha supporters. Yeah. A tutu whaatasi wa ngi supporters e whaatino se mea le mana o mia me le malo, tai pēla o le whaalele lea. O te tali tonu e taunu. And the other thing as well is that the Prime Minister is not in isolation. Yep. O lo iei a tangata lo whautuaina le palimia ma le kabineta. E te pei o whaulunga o matanga alwenga ese. So they would have better answers, more stable answers than matematenga po masasolonga po whaafsini. Te lo whaatu fo I leanga le ngaluenga le tuangai le whai o le speculate po le whai le whasili. But I trust that the Prime Minister has the best advice and the best information coming from those who are
CEOs and those who work within these ministries. Yeah, they pēla le tatou vālele. Until they advise the Prime Minister otherwise, then, you know, you lo pulu tūlanga na. Sa o le fui mau. Wa kasi ngā vai ngā kāua ke le ele whapea lai whai ka kai le ilo whai vālele. Lai ka la fui kalango ila ko, vai fwai ta sa whongo mai, mings ka whai kupe mangisi. Ngā paua meo ke vai aku mo fongo mo le wa mangin vai ka whamai ele o advising ele po fonge po lango inga ele banks amashale the World Bank, the Asian Development Bank, ma le IFC, po le International Finance Corporation. Fa mai ele o lango ila le lango fa fa ya elo yela IMF lango le ai ole me foi le o ke o foi le banga ri mai kalangi o ngole fa mai si dele o sa mo ki ro i funga ki kongo ni mo le popo mo le poultry ye fa fa o fa ngai melu asa le ya foi mo o lo mo kwa lava ko mai ale fainga malo mala ko so kanga mai la ko e aka mai ma ko ela ko mai fa piko i mengi o valele a Michelle Lisinga o vai com ele New Zealand le va ku ko fa fo la ko mo sau le Qantas ma ka le sau Qantas a fo le New Zealand ai o ke vai ako la fo mo le New Zealand lisi mai le ba le diskampangi ka ngo fie nga msalo ka ko le New Zealand lisi mai fa la ko malanga isa mo o ke le loinga o a kasinga me ka unga ke salo o fo e se finga ngalo malo ma se la ko sitila ile lisinga ba mor kami pu ke lo po manga lisi pe fa kau ai e fo ngange interest ke au le ba le la fa nga le New Zealand le wa hit e por al ka unga le company ba le va pe ka ngo fie ma le lisinga ba ai lo fa nga ba le New Zealand mo malanga isa mo ya ko ngo kam fai e vai ser lá com o Kaubanga male Qantas ia male Fiji ia o ka mai lo fai me ai le foi de que lo ka ko fai nga malo nga ko nga me por ale ka ngo fio nga ba me fa pena ai o fa ka o e ke o fai se valele ko ke manga o ma se valele le fa nga manga o le ku nga fai valele manga ia la ko mai foi lu ile fai nga malo se valele ale fora fa vale la fora makang fai kio ia pese io ngai vaenga nga e kau onga kako sisila ile nga kaya Samoa kako fole ngo fafo mai kau aku ia Samoa ma la ko foro fa ia upi fire kako malo ia marka ko ingor kako ku i me fa penge langa me nga ile nga ka nga ya o ya nga kia e nga ya kako umala nga kako ainga le Samoa ya ba se ka ko fa nga malo ni la mai ka ke ngo fo kai fa fo ka ko kam fa ya ka ko ngau wa inga ye le me ka ko fa nga malo la le me ka ke ngo fo la le America la le Australia le usil ai pe ya le loko le ka ko ka fi fa fo la fo le me sa mo o le nga ka ko ye ya o mbala ele se manga ko nge fi le to nga to fa popo tu la vai le ilo sauna ngale mata upulena cover mele some observer o tuenga fa mata langa le focus on agriculture not on plates esele backwards nga tuenga fa mata langa lo wanu ngai lumala tato tunu afa pe o va inga maula longa o lo ye wa o te le lope na fa e tanga te ADB le fa mata langa po se you know it's a summary or conclusion from the person that wrote it. But that sounds so familiar. Le koenga kaukalanga lea. O le teimi nei, ai fo iai le atou fa pe fo le fa fonga me le tunu. O le tele o tatou se lengi, o le tele o tupe mo me le tunu, e mau atu ia tungu fafu. Tangata o Samoa, lo fa pena ngale lue ma tautua i tō malele atu o tunu fafu. O le au ngā fo le avatu sa tatou va alele. O le mawhai leo na tatou o so. Langa e le mawhai na tatou tu ua Samoa. O Samoa le tatou wha sino manga.
o Samoa fo'i e tato toi o iai. So, ole over ai lo le article lea, I was a bit taken back because this is backwards thinking. I le tuanga mawhawhaunga le pia whaape sao o le ADP o ngā ia tala ia. Ia, nā te sila fia fo i le atawa. E pole lava le mālo pe a vea le whatuanga o organisations whape nei. Pe le iei. So it's entirely up to the government whether they heed, take it or not. It's, you know, e pole lava le mālo. Whawhkai whi mono. Mai alo whingalo whaari mau ki au fo iai. Ma rao ai aku malao ki kiroku le kakopari mia. E le o side tracking ai me whapenge. Okay, sao e ke whako ngoile. On mele ngo kau e whamai o siri aku whai o whare popo ma whare moa lo ki kiro balele. A leo wai aku ngau sao o le au ki kautsa. O so ke le lola sao ai oe. O ke le lopo se kalanga whai ele e whangang le World Bank ma le ADP ma le IFC. I fongo i sa whai. Po se mea o se upu lava ngā whao ngā ele. Ele observa e whalea ngā ele mka upu. Po ai lava ngā whai ia upu i a whai o Social Bank. Ia, o ke whango ngā ke le kiki o mawhau whau ma le vai mao Social o Social Bank. A whai ngā whai ele observa. Ia ngā kako loinga. O koe ngā mawhau whonga whonga. O lo whawsili whonga mole le atawa because o te mantua for olo background that used to be an export, taro export. Why do you think that we have yet to fully have potential in agriculture? Ele le kalo lava yo kampengo o kalo langa o kalo o ke lo le o kalo mar vale le o ke mamla mar le la ofsidi la le kalo. E leo kai ko kusar kalo kai mingo ngo involve ke le kalo ma le kalo le wa yengi wa sui le quality o le regularity o shipments ele o le lei ka ko kalo kura mai i le fionga fo ya olo ele ile lei o nga mawas ka ko ba pe o aso yengo yai kai lu ba so salba so ye ke ola ia o le okir ka ko export i kalo ma agriculture wala ngale ngar karo sa le ufi o le uru me fa penga o le oki o ba kon ka ba le pe mai ai a fa nga fo i le fo ke lo ngai ba ye sa ngi mai o konga ma mai si ku o ko ki o le fa fe ye ka container nga so ia a fe ba se lau ka lu a fe ai o ke longa ia o le swingar ka ko kalo le simea o ke le la vale se sengar quality o kalo le gamer ka ko kalo ngai ngakai le wo mo uma la vai fiki ia le ia ka ko kalo mo ke pure nga mai fiki back in the I think late 80s nga export mai ka ko ke pure fiki ia la wo la fiki mo ia fiki ia ai okay ka ko so ia ke la ia o le kaimi ma le funga ke ma fucking ngonga o le maingo kako meifaf o ba ke le lopo ke le kako malopo o ka fes kako ba ka fes kako ba Pole o le wingal whawsili vonga le nangola temi nei o le tamo fai e fo le whawhitau le agriculture pe o le tato whatoanga ma isi tūlanga but i le temi nei o le tato remittances ma le tourism le o tato wawa ai nei le sisi ngā fua you know le sisi ngā fua le ngā mo whalewa no e po le Blue Wave TV mo toa i tumu pā you know o fo le mato honga i waa i New Zealand mako o i mako koe fo inga mai you know wo tato e maua le tumu whaapea o le tunu i se sisi ngā fua a whaapea lai teleni events o le tausanga we are looking at the independence we are looking at Te Wila we are looking at Christmas but o voi ngalo ya te oe le atawa that we also have whaalavilavis we also have me whaalengu ma me whale ainga whapea voi me whale loko fongo loko fongo whapisinisi ole au nganga ole wha anei ia toi fo le mele le tala no mele observer whapea fo i tangata lo o tau tinga ia le whenga malo malato plans for a plane
Lau whaiu ia ile kiripi lea. So sao ia ni. e te pisa fua I mātou folfolanga. Ta tia mai pe ia mātou e pole lava mātou le temi whai ai. Ia la ngā lea tau a singa manatu sasoaninga. Or kansaoanga. Or kansaoanga. Ma e sama poi foi ka pokalama fui mo. Or kako kansaoanga. Or karinga or karifunga palmia. I guess tomorrow we'll start at our normal time. Yeah, over to you, Leato, for the ending. Yeah, mole kemiei, yeah. Alofa, mai a maua ma le ngā whakasi, mai ngeri ka ko fisa whasa lau man kau, I mungia lava le fiafin whasoi foi. We got strength, we will not hide. Farmer Losi, keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Mo le whaonga hina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaonga hina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le mōli. E mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manao ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo ia ile nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whawauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mua o wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whaatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit le o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lau ainga I Samoa, e alai se whi autostusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta.
steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Salo Falava and welcome. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il wha fuaina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga, mō le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a ele o so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo fale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga.
Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Paamua mua le atua o ia o lo ufa ama